Istorijat vojne bolnice seže u daleku prošlost i kroz 4 veka on je neotuđivo vezan sa Petrovaradinskom tvrđavom i njenim podgrađem. Car Josif II. Dolazio je često da nadgleda pripreme za borbu protiv Turaka i prilikom jedne od takvih poseta 1783. godine on je naredio da se Franjevački samostan i crkva adaptiraju i pretvore u vojnu bolnicu. Kolika je bila opravdanost takvog postupka, zapravo najbolje govori podatak da je za vreme austrijsko-turskih ratova bolnica bila preplavljena ranjenicima. Inače, ovo je najstarija vojna bolnica u Evropi. U krugu ustanove pored laboratorije još i danas postoji spomen ploča kripta jednom od prvih graditelja Petrovaradinske tvrđave, inženjerskog pukovnika Mihaela von Vamberga. Poetični epitaf ispisan je latinskim pismom. U 19. veku dozidani su još neki objekti u krugu bolnice, a sama bolnica je u stručnom pogledu važila za najsolidniju bolnicu na ovom prostoru. Bila je snabdevena u to vreme sa savremenim hiruškim instrumentarijumom, opremom za oživljavanje, instrumentima za obdukcije i porođaje. Imala je jednog štabskog lekara, 5 podlekara i nadlekara. Posle Prvog svetskog rata, kada se Vojvodina priključila Kraljevini Srbiji, stanje u oslobođenoj zemlji iscrpljenoj ratom bilo je veoma teško, pa je tako bilo i u Petrovaradinskoj bolnici. Nije bilo dovoljno hrane, ogreva i lekova. Dok se ne reši pitanje snabdevanja, naređeno je komandantu prve zavojište Dunavske divizije da bolesnike Petrovaradinske bolnice primi u svoje brojno stanje i tako ih svakodnevno snabdeva hranom i ostalim potrepštinama. Posle Prvog svetskog rata vršeno je veće renoviranje ustanove, a zgrada na samom ulazu u bolnicu uređena je 1930. godine za komandu vazduhoplovstva, pa su ovu bolnicu često nazivali avijatičarskom bolnicom. Pomenuti objekat posle Drugog svetskog rata je takođe stavljen u neposrednu funkciju lečenja. Za vreme Drugog svetskog rata u vojnoj bolnici u Petrovaradinu lečeni su uglavnom domobrani i građani Petrovaradina. Posle rata, oslobađanjem Novog Sada, ovde je bila smeštena vojna bolnica 3. armije, to jest pripadala je bolničkom centru 1. Posle konačnog završetka rata i smanjenja broja bolesnika ostaje bolnica u Petrovaradinu koja je renovirana 1945. godine. Od 1952. godine postaje bolnica vojnog područja Novi Sad, a 1964. ulazi u sastav sanitetskog školskog centra. Godine 1968. ponovo postaje bolnica Prve armije, a od 1984. vojna bolnica menja naziv u Vojno-medicinski centar Novi Sad. Tada u njen formacijski sastav ulazi i garnizonska ambulanta Petrovaradin. Novom organizacijom rada, osim specijalističkog i bolničkog nivoa u okviru VMC-a Novi Sad, vojnim osiguranicima se pruža i primarna zdravstvena zaštita. VMC Novi Sad godišnje obavi više od 1200 operacija, preko 30.000 pregleda i 120.000 medicinskih usluga za vojne i civilne osiguranike. Kompleks vojne bolnice obuhvata prostore i objekte Donje tvrđave unutar severozapadnog bastionog fronta, oivičene bastionima Svete Terezije i Svetog Jozefa, trgom Vladike Nikolaja i ulicama Prote Mihalčića i Vladimira Nazora. Sastoji se od više objekata građenih u različitim vremenskim periodima od kraja 17. do sredine 20. godina 20. veka. Jezgro kompleksa čini barokni sklop nekadašnjeg Franjevačkog samostana sa crkvom Svetog Franje, zatim zgrada komandanta tvrđave, velika kasarna, izolovani paviljon Barutana Terezija, niz kazamata i zgrada stare ratne komande na trgu Vladike Nikolaja. U krugu bolnice nalazi se i pravoslavna crkva posvećena Svetom apostolu Pavlu. Ona je izgrađena 1925. godine i u njoj su se krštavali i venčavali oficiri i njihove porodice.
Priču o objektima u gradiću nastavljamo sa Beogradskom kapijom, jednom od dve glavne kapije Petrovaradinske tvrđave koja se nalazi na putu ka Sremskim Karlovcima i Beogradu. Izgrađena je 1753. godine kao deo radova na proširenju i utvrđivanju fortifikacijskog sistema Donje tvrđave. Autentičan sklop ovog dela Bastionog fronta, osim današnje kapije, obuhvatao je i prednju otvorenu kapiju kao i most preko Šanca sa mobilnim segmentom ispred Beogradske kapije. U godinama pred Drugi svetski rat, prilikom rekonstrukcije savremenog puta, ovi delovi sklopa su uklonjeni i urađen je još jedan kolski prolaz. Sastoji se od po obliku i proporcijama dve različite fasade. Spoljna je duga 20, unutrašnja 40, dok je visina i jedne i druge 10 metara. Ulazna fasada ima 6 stubova, 2 prozora i iznad ovalnog prolaza nalazio se grb Novog Sada. Kapija je duboka 20 metara i u njoj se nalaze 4 uzidane stražare i 2 ulaza u bočne prostorije. Druga fasada ima 3 ovalna i 2 pravugaona prolaza sa 8 stubova. Sa obe strane kapije ima po 2 kolska i 2 pešačka prolaza. Konstruktivni sklop središnjeg dela kapije sastoji se od masivnih stubova i pilastera povezanih podeonim lučnim nosačima koji oblikuju traveje zasvođene krstastim svodovima. Pored glavnog prolaza kapije sa leve i desne strane nalaze se prostorije straže, dok se sa unutrašnje strane prema podgrađu nalazi otvoreni trem, odakle se silazi u podzemno minsko polje. Fasade kapije su po obradi oblikovane u barokno-klasicističkom stilu, gde je spoljna fasada uža izvedena od kamenih kvadera. Zidno platno je malterisano i bojeno, središnja polja su obrađena horizontalnim fugama koje prate geometriju lučnih otvora. Kapija je kapitalno obnovljena u periodu od 2011. do 2015. godine. U toku obnove je umesto grba Novog Sada između kordonskog venca i temena otvora vraćena replika ploče sa bar reljefom koja se nalazila na tom mestu. Bronzani bar reljef na kojoj je prikazan ulazak srpske vojske u Novi Sad sa tekstom 9. novembra 1918. godine za vreme vladavine kralja Petra I. Oslobodioca i pod vrhovnom komandom prestolonaslednika regenta Aleksandra, kroz ovu kapiju prođoše prvi odredi pobedonosne srpske vojske, donoseći slobodu Vojvodini. Originalni bar reljef bio je rad tada poznate novosadske vajarke Zlate Markov Baranji.